Saya akan membacakan Sirah Nabawiyah Al-Barzanji karangan dari Anregrutta Kiai Haji Yunus Maraton, di mana ditulis dan disusun ulang oleh Bapak Jamaluddin SPDI. Tepatnya di pasal ke-18, Syadidal Haya'i wat Tawadu', mengisahkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya taumatan resiri dan niya maraja afakatuna alaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. عتن اللهم قبره الكريم بعرف شتيم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bawalaloy kuburuk malabit na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nasabab bawa mawangi ia memfo leri famasita naniya fafasalamat tafwa. Fuang akamasik niya fasalamaki adringya fabarakaki masrifa muluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخفف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية. Engkai menandro Nabi sallallahu alaihi wasallam taumatan risiri nama raja afakatuna alina mutojai ila fikajina alina mutotafaqni wifakiyanna naniya alina mutofir raisu sudna bimbi'na andringi alina mutotatangi wilisabulana. ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقاه الفقر وأشواه. نفوجي متوي نبي صلى الله عليه وسلم فكر إن النية وفدئه ننية دم متوي سبا ومننرو ننية نسيري متوي توم لسانا ننية نفتب ومتوي تومتنا ندي أرغانا تنتني نبي صلى الله عليه وسلم توفدئه. Ia nafan rasa-rasa ya kasih singan ya amalarang. Wa yaqbalul ma'thirata wa la yuqabilu ahadan bima yakrahu wa yamshi 'ala al-awmalati wa zawil 'ubudiyyah. Naniya natarima mutoina bitta sallallahu alaihi wasallam tutunna taumatutuwe nadi arihana fuangang isiwayat kurmayanu na cecay naniya joffa matoina bitta siba wa tawilan filangi naniya taupunaya kerangang. ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه
nade arihana maksiangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kurmai arde tapana nanniya nagali wi Nabi tato nagali fong Allah taala nanniya nafurnu mutai kurmai tau nafurnu fong Allah taala ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية جف مطوين بالترمرين سحبانا نني نفوادي مكداي فلو أنير منركنا كرنا تنرسك ملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبقلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه ننينا تناغي مطوين بت صلى الله عليه وسلم أنتي نني أنيرني نني بغلاي مكتو فرح مرئي iya nadit wangi saisan armangkau ila muri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية نني نسليرن بتو ربوان نبي صلى الله عليه وسلم نركم لوفي نني نسليرن بتو ربوان نبي صلى الله عليه وسلم نركم لوفي نني نسليرن بتو ربوان نبي صلى الله عليه وسلم نركم لوفي نمو منها فرني في ففوليان نيكوني تفاقونشي قدون نتانا في تلفي وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى نني يرير مطير بلو إسرك ومن انشاجي أولا ونتيان كريتو وكان صلى الله عليه وسلم يكل اللق ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية نأنكرت نبي صلى الله عليه وسلم مبكوري آد سياسيي نني نفمولي كرميتوني ويسدبنا سبب برسلن نني نفلم فيري وسمب جنن نفبنشوكي وكتب جمعي ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمسه ولا يقيل إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه ويتألف أهل الشرف ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمسه ولا يقول حكلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه نفك لبي مطاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم تفني لبيرك mabunga-bunga mutoy Nabi sallallahu alaihi wasallam na yakiya din fuada sidi ada sangadina tongfa ya na puji fung Allah taala enrang na puriyo ikoritu وها هنا وقف بنا جواد المقال عن اضطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعن الإملاء
في فدافد الإيضاح منتهى Nakoni magang kalaringan na aday Adari fasin rupa-rupai anyar malasi rifat betang riacok na Naniya nalatu kiwitonir kuritu kerukala na tomaruki rilalan na fadam malu aman sanasai fagangkadna Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Kama sakinani ya fasalamaki anring ya fabarakaki masrifan ulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun, wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim.